pin 56. Luar biasa guys. Indah keren. Plus 3 Camellia Hidayah Tran. Langsung 2 transport dan Hidayah Tran mesin 1526. Dan transport mau menuju Mama Kota. Selamat sampai tujuan. Yuk. Bodi Patriot T Hino RM 280. Dan Hidayah Tran berangkat lagi. Slippery-nya mantap banget bos. Hitam merah kayak macam dendeng balado.